balik ka na tog hisgot karon ang about children of God or sons of God. Tungod kay daghan pagyapon kay nga libog may tungod nini. Si Jesus Christ lang ang original nga Son of God according to the Bible. His existence was with God the Father from everlasting to everlasting. Siya lang mga higala, si Jesus Christ ang bugtong anak sa Dios, nag-iisang anak ng Dios. Tanang mga gitawag sa Bible nga mga anak sa Dios binuhat ra na, including angels, including all mankind. But Jesus Christ is the original because He was with the Father from everlasting to everlasting. Hello, mayong adlaw na usab sa mga viewers. Balik ka na tog hisgot karon ang about children of God or sons of God. Tungod kay daghan pagyapon kay nga libog may tungod nini. Okay? Welcome na usab sa atong channel, Pastor Godser Verano, a Bible-believing pastor. Okay, so atong hisgutan karon kining may tungod sa sons of God or children of God. Actually, mga kahigalaan, si Jesus Christ lang ang original nga Son of God according to the Bible. His existence was with God the Father from everlasting to everlasting. Siya lang mga higala, si Jesus Christ ang bugtong anak sa Dios, nag-iisang anak ng Dios. Tanang mga gitawag sa Bible nga mga anak sa Dios binuhat ra na, including angels, including all mankind. But Jesus Christ is the original because He was with the Father from everlasting to everlasting. He was the Word of God before. And God created all things by His Word. Ang atong hisgutan karon once again is about sons or children of God. Three things to consider. Aron di ta malibog atong himong simple kaini. Three things to consider about the sons of God. Number one, angelic. Angelic. Okay? In Job chapter 1 verse 6, it is said, "Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them." So I am referring to holy angels. Okay? Because about 1/3 of the angels in heaven became demons, and they were no longer parts of God's celestial sons. In Revelation chapter 12 verses 3 and 4, also verses 7 and 9, ato makita din nga gisalikway na sa Dios ang about 1/3 sa mga angels sa langit. Kunya mga binuhat rabi na sila, di binaparehan ni Jesus Christ nga part yun sa pagka-Diyos sa Dios. In Matthew 25 ato makita nga ang impierno, hell is a prepared place for the devil and his angels. So ato makita gisalikway na ang about 1/3 sa mga angels in heaven. Therefore, angelic sons of God refers to the holy angels. Okay? So three things to consider about the sons of God. Number one, angelic, refers to the holy angels. Number two, Adamic. Adamic refers to unregenerate nature of man. Adamic, mga tao nga kaliwat ni Adan tanan, ang naghisgot na sa atong old nature, sa atong pagiging tao. Gitawag ni siya og unregenerate nature of man. Adamic. In Malachi chapter 2 verse 10, it is said, "Have we not all one Father? Hath not one God created us?" So ato makita ang tanan nga mga tao gibuhat sa Dios, kaliwat ni Adan, pwede pud makaklaim nga anak po ko sa Dios. Anak man ko sa Dios. Kaya nga bisan ang tao mandisko, magampo pagani pagsugod, magpray nga amahan namo nga ana sa langit, bantay mi. Imagine, hasta mga unbelievers, hasta mga naas kay layan, nagampo og Dios, nagtuog Dios. Mobito na daghang mga taong gaampo impierno gyapon, as Jesus said, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Kung dili katulaman nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga to sa langit, ug ang kabubuton sa amahan daw waton si Jesus, ang gihatag nga manluluwas aron ang tawo maluwas, because ang manluluwas mo'y gadalas sa kaluwasan. Kung walay manluluwas, walay kaluwasan. Okay? So hinaot nga doon na tayo nakuha mga kaigalaan.
all who were born through Adam, they are no longer acknowledged as children of God. Oh, mo ni naitabo. Tanan nga mga kaliwat ni Adan, wala na isipa sa tinuod sa kasing-kasing sa Dios bilang mga anak. In Romans chapter 9 verse 8, it is said, "They which are the children of the flesh," refers to unregenerate nature of man. Mga kaliwatan ni Adan. The Bible says, "These are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed." Si Jesus ang promise nga manluluwas. Gisaad ni sa unang nakasala si Adan og si Eva. Gitawag siyang seed of the woman. Og ato makita makigalaan nga kadtulang mga tao nga makadangop ni Kristo, sila lang ang isipon nga anak sa Dios. Pero kadtong mga tao nga kaliwatan ni Adan, nagsalig lang sa pagiging tao, binuhat sa Dios, wala na isipang anak. Okay, once again, sons of God or children of God, three things to consider. Number one, angelic, refers to holy angels. Number two, Adamic, refers to all mankind, unregenerate persons. And then thirdly, authentic. Authentic. The word authentic refers to conforming to an original through regeneration. Kasi, sa diyang ang tao nagdawat ni Jesus Christ na atong manluluwas, na regenerate na ta. According to the Bible, Titus 3:5, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." Ang tao nga midawat ni Christ na regenerate, na tao pag-usab, na himugso pag-usab into God's family. That is what being born again is all about. As Jesus said, "Except a man be born again, he cannot see nor enter into the kingdom of God." But by receiving Christ, we are born again. We are born into God's family. We are born supernaturally. That is what we call authentic sonship. Okay? In John chapter 1, verses 12 to 13, it is said, "But as many as receive Him," refers to Christ, "to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Okay? That is authentic. Because God gave us power to become children of God during the time we received Jesus Christ, the only begotten Son of God, the only Savior of the whole world. Example, ano yung pulong authentic? Our old birth certificate were not sealed with an official seal. Hibalot ana, mga karaang mga tao, katong mga karaang mga tao nga nag-edad mga about 40 plus, 50 plus, di ba ang ato mga original birth certificate, nga kopya nga atong gihawiran, walay mga official seal, wala, labi na mga idaran na karon, mga tiguang na ang ilang mga birth certificate, walay official seal. Unya karon pag manarbaho ka karon nga panahon, gi-require na gyud ang gitawag tag authenticated nga birth certificate nga kinahanglan pagakuhaon sa PSA, that is Philippine Statistics Authority. Di ba? Manarbaho ka, pangayuan din ka kanang authenticated nga birth certificate. Kaya nga naman, ang authenticated, kopya nga sama sa original. Okay? Conforming to an original. That is what authentic is. So ato makita nga si Jesus Christ ang original nga anak sa Dios. But during the time we received Christ, the Bible says He gave us power to become sons of God. That is authenticated sonship. Mo na pagdawat nato ni Christ, gihimo putang mga anak sa Dios kauban ni Christ. Mo na si Jesus gitawag siya sa Bible o kinamaguwangan sa daghang mga igsoon. Nga naman kay diha kang Kristo nakaambita sa pagkaanak sa Dios. O unya bilang mga anak ng Dios, may official seal na. May official seal na. Unsa ang silyo? Bala ang Espiritu mismo. In Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, during the time we believe the gospel of our salvation, the redemption Jesus Christ had done for us at the cross, the Bible says, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise." Nanay official seal. Ang Dios mismo mo'y nagsilyo na to, ug ang gisilyo ang
ikatulong persona sa pagka-Dios, the third person of the Godhead himself, the Holy Spirit of God, mo'y gisilyo diri kanato, dili na bawion, dili mo gawas-gawas. Kung makasala ang tinuod nga luwas, kastiguon sa Dios, apan nung kang bawion ang Espiritu, because the Bible is God's Word, walay pagalaktawan sa kasulatan, hangtod ang tanan matuman. Ug kini na isulat na ang balang Espiritu gisilyo ingon nga down payment, pati nga sa atong panulundon hangtod nga tubso na nga atong madunotong lawas during rapture time. In verse 4:10 it is said, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Hangtod kanusa ang silyo, hangtod tubso na nga atong lawas during rapture time mahitabo. So dili bawion, dili day tinuod ang gitudlo ni ingon nila Brother Eli Soriano nga bawion ang Holy Spirit sa mga anak sa Dios, bawion sa Dios kung makasala. The answer is dili, because the salvation of God is eternal salvation. Okay? Usay god magbase ra magutas ka bright sa tao. Basta abtik kay mo tubag ingon din ta nga kini, sakto gini. Dili tanang abtik nga tubag sakto. Oh. Mo nagingon dili tanang gabit-bit martilyo panday. Dili tanang gabit-bit pusel sundalo sa gobyerno. Mausad ni dili tanang gabit-bit sa pulong sa Ginoo gigihan sa balang espiritu. Imagine bawion ang Holy Spirit, but the Bible says gisilyo siya og dili na bawion kay down payment siya hangtod nga tubso na kining madunoton tang lawas aron may sama siyang lawas nga mahimayaon. In Romans chapter 8 verse 23 it is said, and not only they but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. You see, our body will be redeemed when Christ comes during rapture time. O diha taman ang Holy Spirit sa iyang pagsilyo nato. In other words, ihatod gida sa Holy Spirit ngadto sa rapture. Sa ato pa, in between sa atong salvation ug sa rapture, ang kaluwasan magpabilin ng kaluwasan ug di na mawala, di na pagabawion sa Ginoo because of the Holy Spirit nga gisilyo diri kanato. In fact, ang Ginoo ang atong magbalantay, dili kitay magbalantay sa Ginoo. Kaya nga kanang panultion, once saved, saved forever, talagang totoo yan. Dili na pagtulon ag tao, pagtulonan sa Ginoo yan, because it comes from the Word of God, the Bible. Heaven and earth shall pass away, but God's Word never passes away. So hinaot nga doon natay nakita mga kagalaan. So be sure your sonship with God is authenticated. And surely, authentication is 100% sure if you really believe and trust Jesus Christ to be your personal Savior. Because once you receive Christ as your Lord and personal Savior, the Holy Spirit of God will live in your heart as a seal or down payment for our eternity with God. Hinaut nga doon natin nakuha o wala mo malibog mga kahigalaan. Kung doon na mo'y magkalibog, pwede mo maka-comments below, pwede mo maka-subscribe o maka-suggest any suggestion o any question atong entertainon sunod ato mga videos. Okay? Mag-pray ta. Once again, Lord, we thank you so much. Lord, i-bless ang among mga viewers o tagaig more wisdom, knowledge, and understanding to comprehend the truth of God. Kuha ang kalibog, dalaygon kayo great, be with them and protect their family. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, thank you sa inyong pagpaminaw. God bless ug hantod sa sunod. Bye-bye.